Maunyo, miama wanyolo, maudeke maledenu la, miape mawanyola, miape mawanyolo, maudeke medenu la, miape de la nyontola, de la yesu nyolo, apeto Christo nyolo, maudeke mesoplio, miape mawanyo, miape de la yesu, enyo nami alegbegbe, eye maudeke meledenu o, de que amadon koné po, kaka bien va sebe, et de la va tout me dominer avant o. Yesu Christo adeka, kwenye mawa. Yesu Kristo adeka kwenye mauke va kona enye plio. Alebeda miatrozi amevovo lesike enyala grebe ningebe afeto Yesu wo ye trozi amevovo alo abro de villa que trozi abro de vivava eye afina tem trozi abro de vivava ma la ejebe ala jesi yepe enyatefela yepe nyatefela meye yepe nyatefela pesi jeje ye wona mebena onyana afeto Yesu Kristo fe yoyoa prepe tia ke chia mi be mi anye to kom alebena le to nyenyema me kom la mi akpo vovo avakpero le eto nyenyema me kom la mi atrozi ame jojo ken avakpero mi okata mi nyebe le fe nyame alo le connaître ton fa balé eveliame affiché apôtre Paul de sia connaître ton le bena onenye bena de ne amade le Christo mela etrosi enu wo yeye onenye bena ne amade le Christo mela etrosi enu wo yeye eye enukoko kata nuvayi ke azola enuo kata otrosi yeye novi nemi reconnaître to va gbale evelia sia etamato le gbogbronami le pukuwi adrea mebena eyata ne ameade le Christo me eyanye enuwo yeye okotola nuvayi pora enuo katanzu yeye hey alléluia pora enuo katanzu yeye novi Christo ton abaresike maufe gbogbo kenye gbogbo kokwe ke dia nu gome na yepe dukola le gome de na mienea ele gbogbo na mi be eya unti alo eyata na ameade le Christo me la noviye na ele Christo me la alo na enye Christo to la edo la doje si le dokume pre wa amenye kata mebena ye trozi enuwo wo yeye ye trozi enuwo wo yeye eye hokoto nuva yivo
la benenye ba kokoto ba potola matem 3 inu oye yo na wo ame kokwa gbale agbela ame ye yama po agbele me o nenya ba enouvo fe ame kokwa gale me la ame ye yama po no fele agbeza wo me o eyata nenya ba ele doko pom be yele Kristo me la mega globe Kristo la elu kokore le me o nenya ba ele doko pom be yenye Kristo to ye le Kristo me la na nyebe na na kwe sebena ye trozi ameye ye alo enu wo ye que menya won to ele dokyo wom nenema o ela bena abaraka tutuye amesi ngro ekole to fa gbale ya gblene bena okra ye pe Kristo de atiu ke agbekele la menya ye to egala agbena o kabo Kristo ele menya yele yeme nenya ba ele Kristo me ye Kristo haleme o lesike ekpodo kiofa nono me hohua ye pobo kreda tiupe Kristo la ka azola etrozi ameyeye ele gomesema ka etrozi enu oyeye ameyeye ela be Kristo bonami le ko emi e va gbaleme be mi no yeme Yohanes va gbaleta uyato bukui eto be mianti ko hoho le nya siota na mi le meye ha le biamela ke mi aton cheku eku ka o jojo yenye fa ku ela be ativo di matenche eku chechenyo o ela be ativofo magatemu ache o ela be ekavofo la o maten gbiye yare nu o ela be na egolo hoho la o maton kwa hayeye mo ahayeye la o la kono golo yeye me ela be golo hoho la e ya le gbegbre wofo o ma to ba ko hayeye de ogolo hoho ama o e tanya le gbogbo na mi la fi abenade ne ame ade le Kristo me la e ya nye enu o ye kokoto la nu va yivo bora enu o katanzu ye wo ametia mekeye ohonu hoho le kenye nouveau kenye entila fo kuchecho sio machaka kle gbogbo metola kenye ninga ba kwesebe o kraye pe Kristo de atingu shika gomenye bena ame hoho kenenyela o kreda atingu pe Kristo tomado la kenenyela kenye nouveau le mopo kumela shikeme adam pe vojela no kauda tiumpe Kristo kola ye gomenye be Kristo va fo agbeno no hoho mada le ye plome ale azobena miyakuola enu hoho maga no mi agbeza me ko que nous voyons de sonko les bobome les louvome les ontilame les gota eye nyate fekple anukua di toto de kenye bobo ko fe kuche chola ela bena le Kristo be kola 3 inu oye la
na nya benade oh no biye oh ye pe gbogbo koko ye pe gbogbo koko me ye gbogbo ho me ye gbogbo vodi o gbogbo ye gbogbo koko ye le ponu aso ta nenye be amele le Kristo mela eto asinu o ye lo enu koko to kata nu vai ke nu kata to si ye enu la ponu plein ku ye enu la senu comme plein to plein enu comme se ye oto la vuna enu ye eye afola de sora enu ye wo amenye yakata la nye nu ye suso la nye ye eye nu kama to nu oke onye nu pepe ya be ma gbo enu la gbo na amesio je be la gbo na la elo be ne to le bo jibe no le to si ameye ye ela be gbe la be gero le o ko flum o le to si aye baka le gbe to no fo yi na o do to si o gbogbo kore ga kede do ko ma me ye bia be amekawe to si nu o ye yola ma poku le kawo ela bena ocho magic gbogbo ole onu blem ocho didri wowo bre enu manya cho le ozim le to ke ye no ala mesuo sio e tene gbonya tefe na memo kola oh et toi c'est au fait que ton vraiment où y est abede bemi o ya mi agbonya tefe ya na mo ne tro le o fait jime na tro le jime kola et toi si Christo tokola o la toi si nous o ye eye gbogbo kokela no pli o akpro le wonu ora de siare malu eye wa yo be amejojo le Kristo me Yesu ne pele uti o be la se ya komelu ya to na yen la be se comme le Yesu Kristo kon comme amen.